Urška pita da je konačna reinkarnacija kad se decentralizirate bez smrti tijela, dakle stanje prosvjetljenja. Zašto u novom tijelu ne možemo da se sjetimo starijih iskustava? Pa možemo se sjetiti, nije da se ne možemo. Evo, neki radite regres pa se sjećaju, nekima to dođe samo po sebi. Ne? Ali u načelu, zašto se uobičajeno ne sjećamo? Zato što smo zaštićeni od toga. Zamislite da se sjećate jedno 100 inkarnacija. Pa kako bi živio? Ne bi znali kud, kako, s kim. Ne? Dakle, zaborav u novom stvaranju tijela je dobra stvar. Omogućava vam da živite. Felicija pita što će se desiti kad čovječanstvo iskusi potpuno sve. Ja ne znam što je to sve. Uvijek će biti nečeg novog, čini mi se. Svijest je beskrajno kreativna. Kaže da sva iskustva odlučujemo sami, Tomaš, da, ali neka iskustva su rezultat nekih obrazaca. Ne? Međuigra između obrazaca i slobodne volje stvara iskustva. Nada pita stav da je duša vječna i da samo uzima fizičko tijelo tokom reinkarnacija i izmjereno koliko je teška. Dakle, ja se s tim neću složiti, gledajte, to je čisti jurex, dakle to je potpuni dualizam tijela i materije. Ja iza toga ne mogu stati. Dakle, to je stara paradigma u kojem vi gledate na stvari tako. Postoji materija, postoji svijest. Nemate nikakav dokaz za postojanje tijela, objektivno postojanje tijela. I kako onda možete reći da duša nešto uzima? Ne? Mislim, radi se jednostavno o tome da je sve iskustvo, pa tako i to tijelo je iskustvo. Ne? I sad, da li nešto teži toliko i ne teži toliko, meni je to, ispričavam se, ali onako malo smiješno pitanje. Sanja pita kad duša doživi, opet duša, kad čovjek, svijest doživi decentralizaciju tijekom života, kakav odnos ima sa iskustvima, da li nisu više bitna ili... Ma bitna su. Kako nisu bitna? U njima je punja. Iskustva su bitna, ne? Iskustva vas čine da motiviraju, da idete dalje, da stvorite još novih iskustava. Možda ste pod bitna misli da li ste vezani za njih, ne? Da li ste jako centralizirani. To dakle ne, ali je iskustvo tu i vi ga stvarate i dalje. Decentralizirani život znači da ste sredstvo stvaranja novih iskustava. Eto. Kreativno sredstvo stvaranja novih iskustava. Kazi mi pita možemo li se osloboditi obrazaca i kako. Dakle, oslobađanje tih obrazaca je pitanje u biti decentralizacije. Karmički obrazaci mogu nestati, mogu otpasti i meditacija je jedan od načina, razumijevanje je drugi način. Postoji jedna posebna metoda koja uključuje tehniku koja se zove Viveka, o njoj sam isto pisao u knjizi Uklanjanje faktora karme, ali kažem, to nas opet dovodi izvan teme ovog seminara. Gabriela pita da li možemo birati samo pozitivne iskustva. Naravno, Gabriela, možete birati šta god hoćete. Ono što je pitanje je zašto vi to radite. Kad odgovorite na to pitanje, dakle zašto birate samo pozitivne iskustva, onda ćete vidjeti da se iza toga krije čvrsta centralizacija, ljudska motivacija. Vi hoćete da vam bude bolje. A to nije motivacija Sirex. Dakle, možete, ali onda se centralizirani. I slijedi nova inkarnacija. I nove stvari. I stalno apunja koja se nikad neće pretvoriti u punju. Tako dugo dok ne shvatite da sva iskustva koje imate su jednako vrijedna. Nastja, da, sve je iskustvo svijesti i ja i svi smo samo iskustvo. Zapravo čak sam, što se tiče ja, ti i tih individua, tu sam napravio malu razliku. To zapravo nije ono iskustvo kao što je iskustvo, recimo ljubav. Ljubav je iskustvo, ali ja nije iskustvo. Sreća je iskustvo, zadovoljstvo je iskustvo, bilo kakva percepcija, to je iskustvo. Ali ja može biti iskustvo, ali zapravo se radi o jednom specifičnoj stvari koja u biti radi problem u tom kontekstu i nestaje u trenutku smrti. Odnosno u trenutku prosvjetljenja kad dolazi do decentralizacije. Mateja pita čast i prostor su iluzija. Oni su iskustva. Ja nisam rekao da su iluzija, ona su iskustvo. Mogli bi recimo biti drugčiji. Drugčiji prostor, drugčije vrijeme. Pa ako ga zbog toga nazovete iluzijom, neka bude. Zorica pita da li je moguće da se više ne reinkarniramo. Moguće je. I što ako se više ne reinkarniramo? Onda ćete živjeti decentralizirano. Pokušao sam objasniti kako to izgleda. Dakle, kao što sad stvarate iskustva oko sebe, dakle, ta jednostavna iskustva, tako ćete nakon smrti moći stvoriti bilo što. Tijelo, svemir, kako god hoćete.
Nema puno razlika, osim što vas tijelo više neće ograničavati. Petar, Sirex i Urex nisu viša i niža. To su samo drugčiji način gledanja na stvar. Sirex nikad neće upotrijebiti procjenu. Znači, radi se samo o tome da gledate na stvari drugačije, da drugčije doživljavate život, ne više ili niže. Bilo mi drago provesti ovu večer s vama. Nadam se da ste uživali, da ste nove stvari neke pohvatali i naučili i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Čisto da vas podsjetim, sljedeći ovakav sastanak, dakle večer s Adrianom, će biti za negdje mjesec dana, 9.11. Čini mi se da ćemo govoriti o onom iskustvu čiste svijesti o kojem sam pričao prije, vrlo važnom iskustvu koje itekako ima veze sa svim ovim. Dakle, pozdravljam vas, živjeti u životu i vidimo se za mjesec dana barem, a možda i prije.